jibinede nulaɗo yo allahu on juulu e makko o hisinamo. Nelaɗo allah muhammadu ko makka jibina e tenen ñande 12 paran e hitande mawba. ɗum hawri ñande 20 ibril hitande 591 jibinande annabi isa. baba en makko ko abdullahi mo abdul muttalibi, hashimiyankejo quraishiyankejo. o feƴƴini wano lebbi 2 ko adi nelaɗo jibinede. on tuma mama makko abdul muttalibi ko hojo quraishiyankoɓe ɓen dankimo fawtimo ko kanko fembimo muhammad. nelaɗo allah on yo allahu on juuli e makko o hisinamo funti e ɓengure teddunde ko kanko woni muhammadu geɗal abdullahi, geɗal abdul muttalibi, geɗal hashimi, geɗal abdu manaf quraishiyankejo, geɗal qusay. ɓe mamiraɓe ɗo fof ko jambaroɓe kohoɓe tedduɓe, ɓe fof hiɓe laatino. yumma makko ko nene aminata geɗal wahab, geɗal abdu manaf, geɗal zuhrata. nde ɓe ngure ɗo kadi hino jeyano e ɓurɓe teddude e quraishiyankoɓe ɓen. hino e aadaji arabeɓe ɓen num naɓugol boboɓe maɓɓe ɓen ka fulawaji rewɓe ɓen ton muynina ɓe. mama nelaɗo jonni mo sonnajo wi'eteɗo halimatu saadiya ɓe yaadi ka margahum makko badiyatu bani saad. o muyninimo ton. nelaɗo mawni ka jeerende ley weeyo laaɓugo hakkunde yimɓe fulawa laaɓuɓe ɗenɗe. o woni ton duuɓi 4. o arti makka ɓaawo nde o heɓuno duuɓi 4. o wontidi e yumma makko duuɓi 2 ɓawto ɗum yumma makko faati. on tuma mama makko dankimo o moƴƴi e makko fota, kono kanko kadi o feƴƴini ɓaawo duuɓi 2 e faatagol yumma makko hari nelaɗo no mari duuɓi 8. bappa makko abu talib baba seydina ali toppitimo dankimo ha o woni gorko timmuɗo. nelaɗo e allah juule e makko o hisinamo toppiti ngeygu wano dendagal sukaɓe quraishiyankoɓe ɓen fof on saa'i. o andira hakkunde yimɓe ɓen fof yaajugol hakkil e nunɗal e hoolare. ɓe jammimo holniɗo al amin. on tuma tawi hino e nder makka sonnajo galo wi'eteɗo khadija. on nani fi hoolare nelaɗo nden. o ɗaɓɓiri nelaɗo yo ngeyginanomo jawdi makko ndin. sonnajo on heɓi jawdi mawdi sabu hoolare nelaɗo nden. ɓaawo o tini ɗum o ɗaɓɓiri nelaɗo yo resumo. nelaɗo hino marno duuɓi 25 ñande o resi nene khadijata. kanko sonnajo on himo maruno duuɓi 40. hiɓe yiɗidirno fota ɓe wuuridi ko ɓuri duuɓi 25 e dewgal barkinangal malangal. o jibinani nelaɗo dendangal ɓiɓɓe makko ɓen siwona ibrahima. ɓen ɓiɓɓe non ko alqasimu, abdullahi, zeynab, ummu kulthum, fatumata zahra. nene khadijata faati e hitande 8 ado fergu nelaɗo yo allah yurme ɓe fof. hino jeeya e sonnaɓe ɓe nelaɗo resi ɓaawo faatagol o sonnajo ɗo e ko heddi kon e gurdam makko ɗan. nene saudatu geɗal jama, nene aisha geɗal aboubacry siddiq, nene ummu salama, nene mariyatul ibtiya kanko jibini ɓiɗɗo nelaɗo maketeɗo on ibrahima. ɓeɗo non fof ko nene aisha tun nelaɗo resi hari ko curbajo.